Rangi e tui me papeta ko konei ko tōra o te rangi tāhua hua kai mihi ai te tangata kia putai mātou ki te hei au te au mārama tēnei te riro atutanga kia kūtou tēnā kūtou rarau. Tuku atua i te mei kia kūtou rā e kui mai a koro mako o ki wairua mai rā ki te arataki atua i te mininga ki runa ki tēnei kaupapa takoto e moe tēnā kūtou. Kata i ka huri atu rā ki a koe e te puanga. Kua rāke anō rā koe i tēnei tau e kaue atu rā i te kupu kōrero mairunga ki raro. Mairaro ki runga. O ka tau anō mai rā koe e koro. Whāngia atua i rā ki te mininga te katoa o ki o tō mana. Ia te tau, ko puta mai koe te arahi. Ia mātu mai te pō ki te ao. No reira rarau. Katawa ka rā kia kūtou rā te timi o te kāinga. O ka iti ko he rea mai rā ki runga ki te kaupapa. Hoki mai. Hoki mai ki te kaupapa, ko hanga mai mā kūtou mā tātai. Hoki mai me ngā kawanga i a kūtou e rao ngā mate o tēnei tau, o te rāmarama, o te rawiki, o te rangine whārikihia ki runga ki te papa. Ke wakanuia e tātou, i a rātou kuhuri. Tēnei rā te rarautanga o te rāmiki, kia rātou arāke anō, kia kūtou. Hoki mai rā. Tei atu rā kia kūtou o te pai. Koutou rai ngā purutanga mauri o te kōrero. Ke wāri ki atua i te mana ko ere mai nā e kōtou, tēnā kōtou. Wāri ki atua i rā, te kōrero kei roto i te ngākai Māori. Ke rango katoa hoki tātou. I te pātuki rā o te manawa. I te nui o te wakaro. Ia o te ngākau. Me ngā pāinga katoa ko ere mai rā e kōtou. Wāri ki a mai rā i te rangi nei. No reira, nau mai.
Nei mai koutou i ngā taonga. Koutou ko ki mai rā, koutou rā ko miria rā e ngā wānau, me o rātou wanaunga kei o rātou kāinga, kia maanangi atua i tā koutou noho, o ki wairua mai, o ki tinana mai. Tai atu rā ki a koe e te waka. Ko hakataungia e tēnei rotu, ko koe e mauri o puanga. Mai tēnei rā, tai e no atu. Eira hoki mai e te mauri. Nā tā kohangi atua e a Taranaki Makaira, no reira hoki mai, tau mai rā. Rarau atua e te kōra kia koutou e kui mā, e oro mā, tamariki mā, mokopuna mā. Koutou ngā wāhine, e mawana te kōpō te whenua. Tēnā koutou, rangatira mā, tēnā tātou katoa. E te iwi kia mau ki te rongo pai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko puta mai a tamanui te rā. Karawe. Kuri te rā kia. Rore ki te atua I rongara. Ngā rongo ki rongi te matota wheni. Kāro pai ki te tangata. Ti hei mauri. O ia no, I roto te miharo, ka tū hoki tēnei ki te mihi atu ki tō tātanei kaupapa. Tō tātanei kaupapa a Puanga. A Puanga a tō tātanei whetū. Puanga a te timatatanga o a tātanei tau. Puanga a mo te ngākau o te tangata. Anei tātou, puanga mo te ngākau o te tangata, no reira wakatau mai tātou, wakatau mai. No reira karanga mai te hau kainga ki a mātou o te maunga. Mātou ngā waka e toru, ara Aotea, kura haupō, toko mai. No reira, anei mātou, anei tātou te maunga I runga te reo pōwhiri o tēnei tō tātanei kaupapa,
Kia puanga ai, te ngā puanga mai, te hene ngaro puanga mai, te wairu. O ia no, I tēnei wā, ka whakaro ake ki a rātou kurupe ki atu. I tēnei wā, Auntie Maisie, tō mate I tērā atu marama, ka tangi ake tonu, ka tangi ake. Me ngā tini mate o te tonga, o te raki nei, ka tika me tuitui ai. Tuitui ai, ki tērā tō tātanei Premier Tāwhito, Hemi Bulger, tuitui ai, ki tō tātanei Ariki Nui, mai Ngāti Tūwhare tō, tūmuti te iu. Nō reira, tērā tira, haere wakamana ai, ki tērā taha o te rai. Ka whakaro ake ki tō tātanei Ariki Nui, tūheitia tōna ohaki ki a tātou. Me ora Māori ai, ia rā. Ara, koe nā tātou I roto tēnei kaupapa mahi a rehia, koe nā tātou. Nō reira ka miaki. E te whanaunga koutou rauranga tirama, ka tangi ake. Nō reira, pēnei ngā kōrero ki rātou, haere atura. I tēnei wā hoki, ka whakaro ake ki ngā kupu o tō tātanei Ariki Nui ho. Ngā wai hono I te pō tātou te whero te tuawaru. O nā kupu ki a tātou. Tino rangatiratanga ai tō reo. Mana motu hake ai ara tō hauora. Tino rangatiratanga ai ara tō pāhara keke. Mana motu hake ai tō tai au. Me aua āhuatanga mō tātou ngai Māori. Me tōna kaupapa hoki o te ohanga Māori, kia pua waitia hoki e rā, kia whāraki ngā hia o tō tātanei iwi Māori, I roti te kotaikanga. Nō reira I roti tērā, ride au, pai Māori. Anei, te mihi hoki ki a koira, te whanaunga e Raimana, anei te mihi o te kiwai, wairua ki te kiwai tangata, ka mihi. Hako kei konei koe, ka hoki ngā mahara tonu ki ngā kupu ara o tāwhiao, tōna tainga mai ki ahi paipa, me e rā hononga o nehera. Nō reira, he mihi kaua. Koutou rā, tai ohi mā, he tino mihi tēnei ki a koutou, e wakatinana ai tō tātanei kaupapa. Me ngā kura, e mihi kauana, huri rauna, a tēnā koutou, a kia rihi tāte kapa. E taki take ake nei, e te kura kaupapa ki a rere tau, tika te aru. Te piki, tamanei a tamarongo te eke, tamanei nā nona mata ki a tomo ki ana, ware pūnana kōrero ki a tomo ki ana, ware wakairo, kua wakatūni anona, tū mai wakarongo kōrero. Anei mātou e piki ngā paupau, nā kupu e paki a ro'i, ei. Ki mai nei tau e ke koi a hikitia, e piti taku ariki e tamaha, te atu nei e ruai moko purutia ita mau tonu. Ko reira, roto aua kupu kōrero o te tio o ngā kura, anei te mihi maioha ki ngā kura katoa, kua tutu mai nei I runga tō tātanei kaupapa miharo. Kia ra tātou. Kia ora. Tāte ake, tēnei ka mihi atura ki a tātou. Ko whakawehea te tapu. Ko
o tātou I tēnei wā, no reira. Nau mai hara mai, hoki mai rā ki te kaupapa, kai te wiriwiri te pono, kai te wiriwiri te ngākau, o a tātou tamariki moko nei te mea, ka riro, ka haka mai rātou ki te atamira. No reira, hara mai runga I te koa, hara mai runga I te hari. Nā te mea o koutou tamariki moko muna, mā rātou te rā e whakarangatira hiake, no reira, tēnā koutou. Koe ana, ko tai te wā. He taonga tō tēnei rōpū, ana ko tēnei taonga, kia tuku atu ki ngā mātanga. Mo te tautoko mai a mātau o Puanga, ka tahi, ka rua, ko te māia o tā rātou tū I roto I te ao Māori. No reira, ko te kākahu nei, nā te wahine I hō mai kia mātai. Ko tana ingoa, ko poto, nāna I tuku mai tēnei taonga. Hei whakarangatira ke I o tātou whanaunga ko noho tapu I runga I te whakapono o tātou. I tēnei tau. Ko whakaingoa hiake rā, I te hunga kia whiwhi tēnei taonga. Ko Tamsin Pue. O reira hara mai, ki te kōhine, ki te whakamai, I tēnei. Mana ki o te mana ki ngā koramatu ki ngā pūtake o te wānanga te urunga tū te urunga tapu te Māori tū te Māori tapu. Te Māori no whea no runga no rangi no nuku tū te Māori whakapiki, te Māori whakakake, te Māori o Ngātipua, te Māori e rangi kāputi ki te whei au te ao mārama. Uhi, wero, tau mai rā ko te toki, haupe, koe ie!
Koina te ahua tango ngā rangatai ai, puta haka I te mutinga. Hei whakamaupiri atu rā ki tēnei taonga. Ko tēnei taonga, ko eke ki ngā whakahiri o Tātātou Krau a Huirangi, Tātātou Whāianei, Whai Raymond, Tātātou Krau a Uncle Ray, a Tātou Kuia, ko mau tēnei kākahu rangatira. Hei whakanuia I te kunga, kei te mahi ki muri. Kāre ki te atu te whakanui I mua, engari koia kai muri. No reira, e te tuahine, Tamsin, tēnei ka mihi atu ki a koe ko roa koe, para tēnei horahi. Koe anō katuku te rāku ki tā tātou rangatira a Clive, te whakahaere I tā tātou kaupapa I tēnei rā. Nā tēnei mohi wana, pirangi koe ki te haka. Okay. Tēnā koutou, tēnā tātou, ko piri mai, ko tata mai, ki raro te tūnui o tō tātou nei whare nei, ka mautu koutou ihi. Tuatai, ka mi atu ki a koutou mō koutou tainga mai ki te hāpai, ki te tautoko tēnei koutou rangatira. Ka mautu koutou ihi. Ai, kei te tautoko ngā kōrero ki ngā kōrero tēnei ata, ki te whanaunga I tēnei, I nohane I tēnei taha, me te whanaunga I tērā. Te whānau o Puanga I miha tuku a ki a koutou. Ai, ngā waihoni te pō, Tamsin Kui, o Puanga. Te kuini o Puanga, e mihi kona ki a koe. E runga tēnā o karo, e pai te runga tēnā ingoa I wangi a tātou. Just, kauriau ki te korori te reo prawa ke te muhi o ngā kōrero katoa. So, just to reiterate what our fine speakers have said this morning, the Korowai has carried this kaupapa for a long, long time. And we've had some amazing rangatira that have supported this kaupapa. And we don't take it lightly, we really deliberate. And if you know Tamsin, when she sinks her teeth into something, she's there wholehearted. And ever since it started, she's been here 110% because she believes in this kaupapa, just like we do. Because she believes in all our whānau, all our youth, all the promises of today and tomorrow. That's what she believes and that's what we believe. And that's our whole philosophy, is this kotahitanga. And we can't do it, and saying all that, we can't do it without our elders, without our wise elves that sit on the pai, the pai o te ruru. But I'm really inspired by this turnout here, especially because to me this is one of the most important things of our whole kaupapa, is the unity that we walk in. I don't care if it's one person from each kaupapa that you come with.
You need to be here to experience this. You can't experience it behind a screen. So I see our Waitara Hai there. Well done, you whānau. Raywan Ashby and all she brings, all our whānau that come, Devon. I see he's all sitting there. Sorry if I miss you, but it's so important. Boys High, Hopenaki High. I see Tomaru, all those ones that are here. Hey, Ngāruhine, Ngāturuni, all those iwi. We're all here. And it's beautiful because this is the beginning of growth again. Watch next year. Keep your finger on the pulse, whānau. I don't want to talk too long because I know you're getting the wind. Oh, I got a compass come up and it was pointing straight at me. Yeah, just wanted to acknowledge all our speakers and all the whānau that come here, make this a big thing. Korimako up there, that's always there. Yeah, you've been live streamed, so you can check that out later, eh? So, without further ado, I guess one of the things, should I hand that over to you, my darling? She don't want it. Look at that, that's new. Okay, so what we're going to do is 8 o'clock, 9 o'clock. We're going to reset the room, rejig it all up, and get it ready for our whānau. And then 9 o'clock, the doors will open again, and everybody can come on in and do their thing. Kapai? Have I missed anything? No? That's us. But have a great day. I've got a new job this week. This thing, I'm the head security apparently, whatever that means. Hey, so contact persons for anything. Just either myself.